Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Mayengani the president loko va nozola xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu hi vona va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela munhu nguluve hala hasi I munhu kambe hala henhla nhloko ya kona I ya nguluve va tsale leswaku mi byela honci leyi hi mina ncilava ololi. Hi ta tsundzuka leswaku eka risimu ra xiyimbeleri Mayengani the president na mthondolovhana marito lamawani va ma tirhisini se va ma tshahi kusuka eka risimu leriyani. Hi swi tiva kahle leswaku laha ku bifiwa xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu ni twisa leswaku leswiwani swi landza ku va eka ti-iTunes xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu va fike va nozoliwa hi Dr Joe Shirimani. Loko wo kamba eka ti-iTunes hi kuma leswaku Dr Joe Shirimani va ha ri ka xiyimo xo sungula kasi xiyimbeleri Mr Post a va ha vonaki na le ka top 50. Ndzo twa ingaku hi leswi nga hlohlotela leswaku xiyimbeleri Mayengani the president va nozola xiyimbeleri Mr Post kambe leyi a yi nge chayi kahle. Hi ta tsundzuka leswaku nkarhi lowu nga hundza loko Mayengani the president va ta va vekele xidudla kumbe xa n'wanuna wa miri va kombisa leswaku I Mr Post na Mr Post na vona va vuye hi xithombe xo karhi xa hlampfi ya gomo lerikulu va karhi va kombisa leswaku Mayengani the president se na kwala ni vona yi nga chayanga kahle. Swi nga endleka xiyimbeleri Mr Post na vona va vuya hi tin'wanyana. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ya n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi I channel ya n'wina ya ka Gasa.